Twaqqaf uffiċjalment il-Kunsill Globali għat-Tolleranza u l-Paċi. Dan wara li lejn l-aħħar ta' Ottubru, l-Speaker Anġlu Farrugia kien ħabbar li pajjiżna intgħażel biex fih jitwaqqaf il-kwartieri ġenerali tiegħu. Fit-tnedija tiegħu, il-President tal-Kunsill Globali għat-Tolleranza u l-Paċi, Ahmed bin Mohammed Al-Jarwan, spjega kif id-dinja għaddejja minn żmien fejn hemm bżonn kbir ta' dawn iż-żewġ valuri. U għannota kif se jintużaw il-pjattaforma tal-medja u l-edukazzjoni biex jasal il-messaġġ tagħhom. We are going to work very hard to educate our people, our youth, our coming generation from their childhood up to we will try to teach them the love, the tolerance, the cooperation. There is no difference between any other countries, Muslims, Christians, Jews, other religions. F'Lulju li għadda, Al-Jarwan kien Malta fuq żjara ta' ħidma wara li pajjiżna wara l-interess li din l-organizzazzjoni ġdida tkun ospitata f'pajjiżna. Interess li wara xhur ta' ħidma wasal biex jimmaterjalizza u l-kwartieri ġenerali se jkun fil-Belt Valletta. Ma' One News, Al-Jarwan qal li Malta diġà għamlet ħafna fil-waqt li kienet ir-reputazzjoni tagħha li waslet biex il-Kunsill Globali jistabbilixxi f'Malta. We chose Malta after studies, okay? It didn't come randomly. We know the geographic location of Malta, which is important between the south and the north, the history of Malta, the people of Malta who are really, we took them as a good example for the world. So that's why Malta is already there. Waqt it-tnedija, il-Prim Ministru Joseph Muscat innota kif iż-żieda fil-moviment populista wassal għal iktar mibeda. Sostna li huwa fid-dmir tal-politiċi li jindirizzaw dan sabiex ikun hemm stabbiltà. Saħaq li diskors ta' mibeda u reati ta' mibeda m'għandhomx post fid-demokrazija u qal li Malta għandha bib miftuħ għal dawk li jridu jippromovu l-paċi. Il-Ministru Carmelo Abela qal li kull individwu irrelevanti minn liema sfond ġej dejjem qed ifittex għas-sigurtà u s-sostenibilità. Qal li lan tal-Kunsill Globali għat-Tolleranza u l-Paċi huwa parti mis-soluzzjoni fil-waqt li tkellem dwar kif dan il-Kunsill għażel pajjiż li għandu esperjenza sew tal-multikulturaliżmu.